punt. Die eerste plek met 'n gemiddeld van 91,3%. Simon Israel. Komt er waar hakker, dit is al miskien die name is nie. Simonei Roybron. Derde plek, 90,7%, Jolijn Cortes. Die vierde plek, Vliegstad Ferreira. Vijfde plek, Marisol Tafel. Zesde plek, Chanel Groenberg. Saam die sewende plek is Christian Wilkins en Aldrin van der. Die eerste plek is vir Leon Red. Tiende Soleil Swanepoel. Hartelijk gelukkig.